sepeda tua, ki mate. Bili setapa ke sepeda baru. Abo, mak ketuan supini arah apa sepeda daro? Non tama. Marara nom ya sepeda ko mate nom picaki nom. Abo, bandari di mak boy mak lako ngaleleng nih. Engkau dari Pak Kelebun nom. Bodi lomba jan. Bukan serono lomba gura jan. Du kura apa jadi buat mak lah nemu boy. Kura ari malarat. Macam-macam bun. Dana lu, mana dana. Langsung kok nom. Kura apa jadi nih? Mak lah nemu boy. Arya Quran gempang nom. Arya aku ngangkui bahasa Madura. Ya marah. Oleh sana ada benyaman latihan pasal. Ya. Oh, ari ya buku apa? Ari pas bocah beremer ini. Iya ka kura cuno. Testing langsung pas. Lo, engkau nyoba dulu. Pola bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Orang muntahkan sangkale tabuan fanas. Posep jadi nom. Lajar ben makning nomor tong dari budi. Tronta fansa kebanyakan kolak kedang. Mak bedak golak adom coba boleh terus sakit. Mak John mantep. Mangkana jangan kanan nasi baru mita'alaq saki'an tabu. Lah cukup bilah ambulah. Pala anu kabeda ka Pak Kelebun je. Lapas panuroko ko cu. Wih, sip dira latinang kuat bola Pak Kelebun ba. Kengkang sepeda lebih cak kinom. Engkau ada dorong mah dikit semulia. Yo, dina mun ngajar ya. Bon abodo ka Kelebun na. Bon mulai para sepeda sabon na. Bon achodon. Laku ko ni boleh na yo. Yo. Iya. Iya, cedon lah, cedon.